Kesorotan mancanegara, saudara, Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran dengan dalih menyasar fasilitas nuklir. Namun fakta di lapangan, serangan udara menyasar sekolah dan bangunan warga sipil. Media Iran bilang serangan menewaskan 115 orang dan 95 lainnya luka-luka. Media Iran melaporkan serangan AS Israel terhadap Iran menyasar sekolah Hormozgan. Akibat serangan tersebut, laporan awal otoritas tempat menyatakan 40 orang dan data terbaru menyebutkan korban tewas bertambah hingga 115 orang. Selain mengakibatkan korban tewas, serangan juga menyebabkan bangunan-bangunan hangus terbakar. Sebelumnya, militer Israel merilis video serangan ke sejumlah target di Iran yang dibalas dengan rudal dan drone. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan pasukan Iran untuk menyerah. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut operasi ini untuk menghilangkan ancaman Iran. Rusia, Tiongkok, dan sejumlah negara mendorong pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB guna meredam ketegangan. Sementara di ibu kota Iran, Teheran, pendukung pemerintah Iran turun ke jalan memprotes serangan Amerika Serikat dan Israel, menegaskan tidak ada serangan yang mampu mematahkan perlawanan mereka. Pendemo membawa bendera Iran dan mengkritik serangan militer yang menargetkan berbagai wilayah, termasuk kantor pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei di Teheran. Antrian panjang di SPBU terlihat sementara toko-toko tutup akibat ketegangan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyerukan rakyat Iran untuk mengambil kendali nasib dan menentang kepemimpinan Islam yang telah berkuasa sejak 1979. زمان مرگشون رو زودتر انداختن جلوتر. می‌بینید که بدون هیچ فراخوانی مردم اومدن پرچم بالا نگه داشتن. اینم برای اونایی که اونور نشستن. ما مردیم از روی این پرچم میتونید رد شد. این بمب و موشک‌ها نمیتونه ما رو مقاومتتون رو بشکنه.